салом алейкум мухлисони канали ҳаматарафа. имрӯз мо ба шумо тарзи дуруст ноаён гардондани папка аз рабочи солро нишон медиҳем. аввал папкаро тавассути комбинатсияи клавиши Ctrl Shift N месозем, дилхонома мемонемаш. баъд свойства папкада медроем. хоб банди скритиро интихоб мекунем, банди применит. окей, папка гум шид. барои ки ёфтани папка пуск медроем, панел управления, параметр папка ворид мешем, банди дид мерем. иҷа да паказат скрити папки файл дора, не паказат. моз бояд папкаи сустагимона бинем. паказат мекунем, применит. окей, свернут мекунем, папкаи мо аён шуд. бо барои ҳамин вон банди панел управления, параметр папок мерем, вид не показывать скрити папки файли. бародаро шумо метавонед тавассути ҳамин банди менюи барнома метавонед ки суратҳо, видео, чизое ки шахсиян аз шумои кадоме ки намехоҳем бинед ноаён кунед. хоб то боздид.